nongeye naje kubakira kaze mu ijambo ry'Imana. N'abadukurikirana bose turabakiriye kaze mu ijambo ry'Imana. Imana iri mu ijuru ibaha umugisha. Imana igukize. Ijambo ry'Imana duhabwa ntitukaripfusha ubusa. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntitugahabwe. Muramenye ntitugahabwe ijambo ry'Imana ngo niturangiza turipfushe ubusa. Biragatsindwa. Tuvuge ngo amen. Ndabashimiye mwese abaje uyu munsi materaniro. Imana ibahe umugisha. Kandi abarwaye batashoboye kuza uyu munsi n'abandi bagize izindi mbogamizi turabasabira Imana iri mu ijuru nabo ibagire neza. Tugize ibyumweru kino cyumweru cya gatatu twakiriye umushyitsi kuva muri Afrika twaramwiyegereje hano mu itorero kandi aramutangiye gukora imirimo, ariko ndagira ngo tumwakire official mu itorero nk'umukristo w'itorero ryacu rya Bethesda. Amen. Aho uri hagarara aho uri. Imana yaragize neza, Imana yarakoze. Uyu munsi rero mu izina ry'itorero, mu izina ry'umushumba w'itorero, turakwakiriye mu nzu y'Imana mu itorero rya Bethesda. Uwiteka agukomeze. Hari icyo Imana yagushizemo, Imana ikugire neza. Uyu munsi uri umumambure w'iri torero. Ibindi uzagenda ubimenya, n'ibindi twabiganiriyeho. Imana ikugire neza. Tuzamure, tugiye kuzamura ibiganza kugira ngo mwese mutungeho. Ugira ikintu nimba utanavu ariko ugira ikintu umwaturaho mu mutima wawe. Sifuka Mungu. Sifuka Mungu. 1 2 3 urakaze mwene data, n'Imana iguha umugisha hamwe natwe. Amen. Ugihagaze 1 2 3 mukoma amashyi menshi cyane, n'abandi mu muhobere mu mwakire. Kaze muzi y'Imana. Imana ikugire neza, Imana igikomeze, Imana ibane nawe. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Twongereye amashyi menshi cyane. Imana ihabwe icubahiro. Imana niyo kwizerwa. Imana ikivuze izi gisohoza. Teme yacu washyizeho twakiriye Bineta nahaguruke tumwakire. Ndabibaza tuzaniye n'ibintu byiza byo muri Afrika. Imana ishimwe yabaye nawe mu rugendo. Yarakurongoye, twagiye tubona za flyer zawe kumbuga nishi. Imana iguha umugisha. Yarakurinze mu ndege, aho wagiye mu modoka. Ubarikiwe sana. Ufite n'amakuru menshi zo kutubwira. Mungu akubariki. Amen. Kumutakiriye. Amen. Mukunda abazana ibitenge n'inkweto, ariko ntiyobora bimwe. Amen. Twabibonye, mwasomye. Abantu benshi bazasoma bitonze, bace basoma, ariko mwabibonye. Gutya kuku ndimo, kandi niko bimeze, kandi bizoba mu kwezi kwa 12 uno mwaka. Imana iteze tugejeje ahantu.
muzumvise iyo muzumva mvuze ngo amen. Bana sifiwe. Uku kwezi turigamo kandi ndabasaba gutegera. Mubika amatelefone yanyu mukagira Imana. Mubika amatelefone yanyu, wenda ushaka gufata note yofata note n'amahoro. Kintu cyiza nasanze muri no live YouTube nuko izi nyigisho zazigumaho. N'igihe wazikenera wazisangaho. Nicyo kintu nabonye cyiza cyane muri ibi bihe. Amen. Turi kumwe? N'ukwezi kugira gute? N'ukwezi kwa kabiri ko gucumbikira Imana mu rugo rwawe, gucumbikira Imana mu bugingo bwawe, mu buzima bwawe, gucumbikira Imana mu mutima wawe. Ukwezi ucumbikira Imana, wimure ibindi byose ucumbikiye, wimure ibindi byose ufite byakubase, ucumbikire Imana mu rugo rwawe. Hallelujah. Amen. Ini meze neza. Mu buzima bw'abantu bw'abanyagatoya bafite ibintu by'ababasi. Mu buzima bw'abantu. Kandi baza gusenga, baba mu matorero. Baba mu matorero. Baba kuva ku ngazi zo hejuru, izo twita ingazi zo hejuru, ukagera hasi. Bafite ibintu bacumbikiye. Wacumbikiye mu buzima bwawe. Baza umutima wawe, ngwese niki wahaye ikibanza cya mbere mu buzima bwawe? Niki cyabase ubuzima bwawe? Niki cyabase ubuzima bwawe, ubugingo bwawe, umutima wawe, ibitekerezo byawe, imigambi yawe? Baza umutima wawe. Imana gukora ibitangaza n'imirimo ikomeye ni kamere yayo. Iri biri muri kamere y'Imana. Imana kugira neza biri muri kamere yayo. Ni kamere yayo Imana kugira neza. Kukugira neza. Carve, sibyo? Muzamumva Carve? Carve ni umuntu umwe wakoze reforme. Reforme ni abantu bazanye impinduka mu isi, mu ivugabutumwa. Ni abantu bahanganye n'itorero n'amahame ya Katolike kugira ngo bahindure isi igire ububyutse. Ni ukuvuga ngo Carve, ba Martin Luther n'abandi ba Zwingli n'abandi benshi bazanye reforme, ububyutse mu isi, bahangana n'inyigisho za Katolike. Yavuze ibintu bibiri bikomeye. Carve shaka kuvuga mbere ko dukomeza. Sifa kwa Mungu. Sifa kwa Mungu.
yavuze ibintu bibiri bikomeye, kandi kimwe Yesu yacyunzemo agishiraho umukono. Yaravuze ngo mu isi yose hari ubwoko bubiri bw'abantu, kandi hariho n'imigisha ibiri y'abantu. Hari abantu b'Imana n'abana b'Imana. Abantu b'Imana n'ab'Imana yaremye bose, abantu bose Imana yaremye bagira, twese tugira umugisha rusange. Tugira umugisha rusange twese utavanguye. Nuwuhi? Izuba riza rivira iki? Ababi. Yesu nawe yagize gute? Yarabivuze. Imvura iyo uhinze umuntu mubi n'umuntu mwiza, imvura izigwa mu mirima yabo, bose bakeza cyo kimwe. Ababi bagiriwe neza nabo nkuko mubizi, baratunze, bagira amafaranga, barabyaye, ni ariko ni abantu babi. Uwo ni umugisha rusange. Umugisha wa kabiri ni umugisha w'abana b'Imana. Timumvise? Murabyumvise? Ni umugisha w'abana b'Imana. Uwo mugisha abo ntibawubwira. Sungiye kuvugaho. Nari mbabwiye uburyo abantu batuye mu nzu y'Imana ariko bafite ibintu bacumbikiye, bafite ibintu byabananiye mu mitima yabo, bafite ibihome mu mitima yabo, bafite barabigendana, banze kubivaho, baba mu nzu y'Imana, baza banezerwa, bazavuga ijambo ry'Imana, baza baririmba, baza bakora imirimo y'Imana, ariko abo bantu nta Mana bagira mu buzima bwabo, ntibacumbikiye Imana. Uku kwezi rero ndagusaba ngo ucumbikire Imana mu buzima bwawe. Nubwo norekeraho birumvikana. Amen. Birumvikanye. Ndakwinginze, ndagusabye, uwo kagira Imana we, cumbikira Imana mu rugo rwawe. Dukomere Imana amashyi. Haleluya. Cumbikira Imana mu rugo rwawe. Niko ucumbikiye mu rugo rwawe. Mu rugo rwawe niki kibamo? Yaraguhetse ku mugongo, sikomeza muririmba. Yaguhetse ku mugongo. N'abana bawe irabaheka ibazana muri Amerika. None Imana yakuzanye muri Amerika, niki ucumbikiye mu rugo rwawe? Yakobo yandikiye bene wabo arababwira ngo mugandukire Imana. Muganduke, ni mugandukire Imana. Mugandukire Imana ngo ariko ngo murwanye Satani nayo irabahunga. Bavuze ngo mushushe Satani. Yavuze ngo mugire gute? Murwanye Satani nayo iragira gute? Irahunga. Ngo mwegere Imana nayo irabegera. Haravuga ngo mwege ngo mufite imitima ibiri, ngo nimukungute amaboko yanyu ibiganza byanyu, ngo nimuve mu byaha, murwanye Satani, nimuganduke, imitima igandukire Imana. Abantu bagandiye Imana.
ariko ucumbikira Imana mu buzima bwawe. Imana ntizikangwa na za haleluya nyinshi, ntizikangwa n'ibisimba bikomeye, ntizikangwa n'amagambo menshi, izikangwa n'ikintu kiri mu mutima wawe, nicyo wacumbikiye umutima wawe. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Nubwo twobyina tukiruka, ariko Imana ikucishije mu ijisho izireba ikintu ucumbikiye mu mutima wawe. Cumbikira Imana. Ndagusabye ngo ucumbikire Imana mu rugo rwawe muri uku kwezi. Imana himbazwe. Imana himbazwe. Abantu benshi bavuga ngo dukunda Imana. Suko dukunda Imana. Gukunda Imana ni iki? Uwo kubaza ngo gukunda Imana, nawe wovuga ngo ukunda Imana. Ese ni gute ukunda Imana? Ni gute ukunda Imana? Ukunda Imana? Kumde munde. Mukunda Imana? Ukunda Imana ni gute? Ngako kando. Ikindi? Gukunda Imana mu magambo make ni ugukora ubushake bw'Imana, n'ukumvira Imana. Niko gukunda Imana. Gukunda Imana ni ibikorwa. Gukunda Imana ni ahantu uri. Gukunda Imana nta bintu twavuga gusa ngo ukunda Imana. Ntibibaho. Gukunda Imana ni umuntu wumvira Imana, ukora iby'Imana ishaka. Ni umuntu wubaha Imana. Iyo wubaha Imana ugakora ibyo ushaka, mu ncamake ukunda Imana. Amen. Birumvikanye? Nubo kubaza usose hanze se ukunda Imana, bakabati se none gukunda Imana ni gute? Uzoyibwira ngo gukunda Imana ni umuntu wubaha Imana kandi agakora iby'Imana ishaka. Uwo muntu ngiki Imana iramwemera kandi ikamwemeza n'abantu. Ariko abantu bunyine bari mu kwiyemeza abandi bantu, bamushaka ng'abantu babemere. Ariko Imana ikwemeje, ikwemeza n'abantu. Twavuga ngo amena. Twavuga ngo amena. Ukunda Imana. Yesu yabajije Petero, amubaza ibibazo bitatu. Aramubaza ngo ese urankunda? Siko Petero ku kibazo cya nyuma, Petero arakara, amerwa nabi. Yasubije Imana gute? Yesu iramubwiye ngo mwami, ngo urabizi kuko uzureba mu mitima. Shimwe n'Imana. Haleluya. Amubwira ngo urankunda? Ndagukunda. Petero we urankunda? Ndagukunda. Ragira umukumbi wanje. Kujya gatatu aramubwira ngo ndabizi neza ibyo mpaye mvuga, umutima wawe urabihamya. Banishimwe. Haleluya. Yesu yarazi neza kuko Petero amukunda. Yesu yarabizi ko Petero amukunda kuko Yesu yihakanye nako Petero yihakanye Yesu inshuro zingahe? Zitatu. Sibyo? Inshuro zitatu amwihakana. Yesu yarazi kuko ni circumstance zibaye kuri Petero, ariko kumwihakana ntago byavuye mu mutima wa Petero. Petero kujya yihakanye Yesu ntibyari mu mutima wiwe. Ntabwo Petero yari yabigambiriye, ntabwo yari abifite mu mutima, ni circumstances zamubayeho. Yesu yarabizi. Mu buzima hari igihe duhura n'ibintu tutateguye, circumstances mu buzima bwacu ugahura nabyo. Yesu arabizi nabyo.
impamvu Yesu yavuze ngo igisitaza ntikibura kuza, ariko kuko abantu tutatwumva ijambo ry'Imana. Circumstance. Mu gihe udakora iby'Imana ishaka, mu gihe utagenda kuko Imana ishaka, uri indyarya. Kandi Imana yanga indyarya. Si ukuri? Niba dukunda Imana, nukuvuga ngo tubavuze ngo ukunda Imana, ngo nukubaha Imana. Kandi ugakora icyo Imana ishaka. Igihe udakora icyo Imana ishaka, uri indyarya. Kandi Imana yanga indyarya. Ntaho bahuriye nayo. Imana ntahahurira n'indyarya. Imana yabwiye Samweli, iramubwira ngo mbonye umuntu umutima wanje ushaka. Mbonye umuntu umeze nk'uko umutima wanje ushaka. Mbonye Dawudi, ndamwitegereje, mbonye umutima wiwe, mbona umutima wiwe umeze neza ukuntu nkeneye. Umutima wa Dawudi niki cyabagamo? Cyari cyaratumye Imana imuvugaho amagambo akomeye. Turi kumwe? Sigaye nkunda ngo twige nk'abanyeshuri. Twige nk'abanyeshuri, dufati. Nico gihe tuzohindura ubuzima bwacu. Imana ihimbazwe. Haleluya. Imana ibwira Samweli ngo mbonye umuntu umeze nk'uko umutima wanje ushaka. Dawudi. Niki Dawudi yari afite umutima wiwe? Dawudi ntiyagiraga iki? Uburyarya mu mutima wiwe. Dutunze indyarya mu matorero, dutunze indyarya mu ngo, dutunze indyarya mu miryango, dutunze indyarya. Indyarya ni iki? Amen. Indyarya ni iki? Indyarya ni umuntu werekana ishusho yo hanze, ariko mu mutima wiwe. Tuvuga ngo amina. Twabyumvise? Imana yanga bene abo bantu. Semeni amen. Imana yanga abo bantu. Ndabifuriza muri uku kwezi kutaba indyarya. Imana ibakuremo uburyarya mu izina rya Yesu. Ariko mwebwe ntabwo muri indyarya. Mwebwe muri abantu beza, muri abantu bukuri, mwebwe ariko naje no batangira ubuhamya. Muri abantu baza bavuga ivyo bakora, kandi ishusho yo hanze niyo shusho ko ndavuga abandi bantu. Sifa kwa Mungu. Muzi cyatumye Dawudi abwira Imana ngo uze naryamye hanyuma undate. Mwanezerewe? Sifa kwa Mungu. Nimukomere Imana amashyi nimba mwanezerewe kabisa. Icyatumye Dawudi abwira Imana, arayibwira ngo uze undate naryamye, nubona amaze kuryama nasinziriye, ni mu gicuku, uze utata umutima wanje. Dawudi yarazi neza kuko atari indyarya. Imana ihimbaza. Hai! Yarazi kuko atari indyarya. Yarazi yuko Imana nizi ikamusanga, ikamutata, ikamuhindura, ikamwitegereza. Arasanga Dawudi yaryamanye umutima mwiza w'amahoro n'ibyishimo n'umunezero, udafite ikindi kintu mu mutima wiwe.
haleluya. Imana nibishaka izi ariko mana we, Imana iziza mu ijoro amanywa akanuye, ariko no mu ijoro iyo wasinziriye Imana iziza ikakureba ikaza kuri adresse yawe. Imana izi adresse zacu. Imana icubahiro, Imana icubahiro, Imana icubahiro, iziza muri adresse zawe. Ikaza ikamigenda no kuri adresse yawe, ikagera muri adresse, ikaza kwa Pastor Fidel, ikareba ku mutima Fidel, Pastor Fidel akoma mana himbaza. Sifa kwa Mungu. Sifa kwa Mungu. Ikaza kwa Charles muri apartment, ikareba imitima twararanye. Imana icubahiro, Imana icubahiro, ikaza ikareba imitima turaranye n'imitima twiriramo. Kuturimo turavuga iki? Gucumbikira iki? Imana. Kwicumbikira mu ngo zacu. Mwebwe ndi muri abongiye kuvuga ntimubarimo. Umubyeyi, reka mbabazi, umubyeyi ukunda umwana wiwe yamwifuriza iki? Aho zero. Yamwifuriza iki? Ngako. Muramutse. Sifa kwa Mungu. Imana icubahiro. Umubyeyi wifuri ukunda umwana, mama uhariye nimba nkunda, azanifurize kuzabona Imana no kuzamenya Imana. Uwo mubyeyi mwiza, uwo mubyeyi arakarama, uwo mubyeyi Imana imuha umugisha, uwo mubyeyi Imana imugirire neza, uwo mubyeyi ahabwa icubahiro, Imana imugirire neza, Imana imubake, Imana imuha umugisha, Imana imukomeze, Imana imugasanire. Mwababyeyi ntimukereka abana ibintu bibi, muzabyifuriza ibyiza. Ijuru, 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 ubwami bw'Imana. Ese nasomye ngaho wasomye, soma kila gipande mwana wa kesho, kila gipande, soma kila gipande. Mufite Bibiliya? Murazifite? Murazigira? Next week muzosoma mwe iyo ranje y'inyuma. Barazifite ariko ntibaza bazisoma nyine nibuke. Reka dusome ni ingoma ya mbere. Ni ibice 13 no ku murongo wa 13 no wa 14. Ijambo ry'Imana riravuze ngo, nuko Dawidi ntiyacumbukura iyo sanduku ngo ayicure iwe mu rugo rwa Dawidi, ahubwo ayinyuza hirya ayicura mu rugo rwa Obededomu w'Umugiti. Isanduku y'Uwiteka imara amezi 3 mubo kwa Obededomu iri mu rugo rwe. Uwiteka aha umugisha urugo rwa Obededomu n'ibyo yari afite byose. Amen. Komikitije cyane. Amen. Dusomye gute? Dawudi, aya makuru nahine kugira ngo tugere ku ntego. Isanduku ry'Imana ryaranyazwe inyagwa n'Abafilisitiya. Iragenda rigezeyo igihe kirekire. Iyo nkuru sinuyivuga nayo nayandi n'izindi nyigisho uburyo isanduka barijanye bakarishyira mu bigirwamana by'Abafilisitiya. Bayikubita
mu ngoro z'ibigirwamana bigashwanyagurika. Baravuga ati ntibikunda, iyi mana igomba gusubira muri Isiraheli, tuyisubizeyo. Ibigirwamana byacu byashize. Bajanye, reka mvuge kimwe gusa ngo bayishyira iruhande rwa Dagoni. Ni ikigirwamana cy'Abafilisitiya. Impamvu bayijanye mu ngoro ikigirwamana cya Dagoni, bari bagiye kubwira Dagoni amakuru avuga ngo Dagoni ufite imbaraga zikomeye, dore imana y'Abafilisitiya nako imana y'Abayisiraheli wayitsinze, twayinyaze kubw'imbaraga zawe, none ngiyi tuyizanye mu ngoro yawe igupfukamire. Baca mu gitondo basanga umutwe wa Dagoni wagiye ukwayo, basanga ukuguru kwacitse, basanga igituza kiri ukwayo, basanga amaguru yacitse yashwanyaguritse. Baravuga atari imana irakomeye. Barayimura bayijana ahandi, ayo makuru maremare, reka ngaruke. Barayigarura muri Isiraheli. Bayijana kwande? Bayijana kwande? Oya. Yari kiri mu gihugu cy'Ikiriyateyarimu. Niho ari kiri. Itaragera kwa Abededomu. Kwa Abinadabu. Niho ari iri. Niho ari icumbikize kwa Abinadabu. Tubisomye hariya turabisangaho. Muri ino sura urayisangaho muri isura. Abinadabu niwe wari wicumbikiye. Muri icyo gihe bayikuye mu Bafilisitiya. Kandi icyo gihe hari hakiri ku ngoma y'umwami Sawuli. Sawuli ntiyayigarura, igumayo igihe kirekire. Iratura kugeza igihe Sawuli yavuye ku ngoma, Dawudi yima ingoma. Ko turavuga gucumbikira Imana. Haleluya. Isanduku igira igihe kirekire iri kwa Abinadabu, arituye, Sawuli ahari, ntiyayigarura, ntiyayizana. Bukeye Dawudi ngo aravuga ngo nigute Imana ityoba kure itaza mu gihugu. Bibiliya izitubwira ngo aha twasomye ngo ahamagaza abatware, ngo ahamagaza n'abatwara amagana, ahamagaza n'abatambyi, ahamagaza abaturage bose b'igihugu. Arababwira ngo icyo mbahamagariye ni ibintu bibiri. Niba mwishimiye iri jambo ryanejije mu rwego rwo hejuru. Aravuga ngo niba mubyishimiye yuko Imana yacu igaruka muri twe, niba mubyishimiye yuko Imana yacu twongera tukayigarura muri twebwe, nimubivuge. Aravuga ngo icya kabiri, aravuga ngo nimba Imana yo mu ijuru, Imana nayo ihamanye n'imitima yanyu yuko Imana tugomba kwigarura, nimuvuge. Ngo rubanda rwose baravuga ngo yego, iyo nama ni nziza, Imana yacu igomba kugaruka mu gihugu. Imana ishimwe. Bose baravuga ngo Imana. Rubanda rwose, abarewi n'abatambyi n'abatware n'abakomeye baravuga ngo Imana yacu igomba kugaruka mu gihugu. Izo nama baravuga ngo ni inama nziza. Bose ngo barahaguruka, igihugu cyose kirahaguruka. Tumva ijambo ry'Imana. Aho niho hariho urufunguzo rukomeye.
ngaho hariho ibanga rikomeye ijambo ry'Imana nturihabwe gupfusa. Sifa kwa Mungu. Igihugu cyose kirahaguruka. Dawudi umwami wa Isiraheli ntiyigeze atuma delegation kaba perezida b'ubu ngubu. Ako Dawudi yari afite umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Imana icubahiro. Imana icubahiro. Imana icubahiro. Haleluya, haleluya. Yari afite nico gitu ariko Imana ni gitangaza zireba kuri iza yinjira ikinjira indani ikadusesengura ikatumenya. Ako ntandi mu muririmba ivuga ngo ngira tuzi ngo n'amazina yacu iraba. Se wa murimbyi wacu yagiye Joli yagiye.